Halkla siz oturduğunuz yer, bu sizin eviniz. Allah çok verdiniz olsun. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun. Allah gülmeyiniz olsun. Altında. Sağ olun. Sağ olun. Kurban olurum size. Максимовской семьи, Федерация все. Бокс Федерация'ndan Samuel ve Edmar Nazaric sizin meselenizi gördük. Onları itiraz almadık. Mesela siz bilirsiniz. Чтобы они здесь не нуждались ничем. Надо, потому что освоиться дом надо. Да. Здоровье. Allah gülmeyiniz olsun. Size sağ olun. Hemşe bak, geçe işte. Боксерская семья. Tamam. В беде не бросать никого. Boksör bastan danıştık. Ben yumruk var. Ha, все, boksör. Давайте, мама, не переживайте. Здоровья, здоровья вам, здоровья. Ayağımın altında. Не-не-не, сейчас все. Здоровья, 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 здоровья. Esas şu